sema tiko mai talinga kina na Facebook page ni Viti FM. Nanda serikali na matake ni kuwa warita kitiko mai na serikali nga ke toka sa raunga. Walana kenongo ese tambio kasema tiko mai na salnika kambura kina Viti FM. Au bura saka na bewekani meumba utali mangi ni ngandreba monirongo da nanungu serikali. Lolosi ni alango meungusia na nongu tangi me sereka na mula nindu na tina lomani. Sai toka sa raunga na yada katongai na mukoro na taulo anai rai na yatulo mai. Yada ni beba mene na unga niemoa se kongai kandau kilai na mobo wale lomani isa mbiuta tu mai. Wakatilo kina nomu matangali na matakembao. Ke nomu koroni vaso me usana wagadangao. Tikina makawa sikituro avusania me sana dingoma na naitatao. Kina vutu levo na momo na tuinandi me usoti ni samai dhavu ko yao. Tambe ni nomu bula na bula inga sao ka tini kalima ni singa enemba kivitu saiva samai wagadangao. Ka tini ni evireli rua saiva rua lima samai mbiu ko yao. Wana tamanda mailangi mongai ya laikune marao. Ndau leo lima taudha kona veite dini. Rona tangani ka tolu na elewa ndau vekambiti. Waka iao ena yalo lolama ke na marao maimbudini. Ko sama imbalolo wale tuni wagananano ni ko waka wunga lili. Leo tolu na bua ni ketemo ramusita nomuyali. Julie Raymond wataki ame sanonra to iau ngana tangi. Ni mositi rito na nomu satakali. Sombuti tu na wakadengo maiwa na tamanda mailangi. Artona makumbumu erto lewa. Andi manu vesi roko chaochi na yada meudawuta. Pene karisini ke Racheli talinga. Isa nomundau we waka mene sangai maidava. Garabi ni bungomu elama ni vale ko senga ni ndau wakasuka. Libai mereoni na roa wata ke mbatiki ke tongai na noma. Torika ke tai lena romusita no mungole wakandua. Ni kondau nonra tu ne tali take ndua. Linga wakatina tandola me veisusu. Veindonu ilai ke repeka lolama sama musuki. Alena viana ke naevo ko nonrato nui ngauna maimori sevikoso na senikao ni ngangandre kede sama ilusi. Endona ngoni kondau wagande menasar ko ndonu mbate ni tavola senga ni tanra no musama iliu taumanda. Ka kede membaleti kwaya o senga ni tu waga sukataka isa no mo toko sama inona walinga na tangi langa. Vengarabia na tambana ni mei endena rao ko Canadao. Nasi ni koro me tini na imbaki sarui wagadangao. Rauno mo itokani nrenre ndondau vengarabi ena elo mamarao ko laite ke eta sena penguin ndondau vekadivekina ko ikemunrao. No motakali tinangwe wakabutu yalondena. Ni ke tonu numi ikutunga ena vesinga. No mo itatao kina nema mimbula ke tonu numi iku kina me ke tonu donga rawana kalo ena yalondena. Ni tuna kena ndui singa erandau kaya. Waini matango ni tuna ena tawa dengu rawa. Ke tau baka dengu ni mosikede o sotawa sama idaba. Sotayani ena kinda ni mataka. Samai baka mode tinango me ke tau ngai wasoti. Ke wakatikina ni tau vengarabi ena nomu maindaba wali. Au yala taka me ngai muria na ngoni sala ko samai dharauti. Lolama mai veira keda sarna ngoni o susunga wali. Abe kemni na vevekani ndobo de tiko mai en singa vina keni ndai na yawani kena mai rongo de tiko na nondaru serikali na maki ena Viti FM. Na wale usar na bangita tiko mai kuningole dava wala na nomu serikali. Email mai via maria@vitfm.com.fj. Kasi ang ngole mai na rotulundu na may man rodi suba. Membiti kena gindaw na magitiko na bima mani diwa moniti kina baka rombo. Kasi